Lepo zdrav. Hvala. No. Še dva krožnička po moje raku. Ja, dej prosim do troke. Tebi fanti dela. Ja. Ja. Super. You wait for your companion, or Yeah, I do you will want wait. to? No, thank you. Sure. Yeah. Hello. Wow, speaks to me. No, from here. Make sure you change Nasvidenje! Dober dan, prihajamo k vam, zdaj preden se usujejo, veste, kar pripravite jedilnike. Ja, veste, da je 7 mis rezerviranih? Pa so me šef me gor poslal, da naj se hitro odločim, da hitro moram jesti. Kam vas bomo dali, kam? Dobar dan. A ja, sem mislil s mene rekel. Še močem pil. Dobar dan tudi vam. Kaj dobrega. Ribco. Ribica, gremo akcija. Daj na varu. Ej, ga, stanje v kuhan, a ste pripravljeni? V kuhni je dobro, samo sam snimaš, neč zapit ne poneseš. Bom zdaj le takoj Ja. zrihtal. Evo, izvolite. Rižotka, bučke, gamberčki, solatka, hobotenca. Pa domača zlatovšica. Zlatovšica, pardon. O, ste že kle, gospa? Ja, sem že tukaj tamle, če lahko sprejmete naročila. Ja, z veseljem. Moj najljubši natakar. Hrana Miha, 18 miza. Ja, prosim. Čokolada treba, no. Ja, že grem. Ne. Kaj lahko rabim? Žuja. Žuja. Ja, prosim. Gremo pospravljati, hvala. Ja, kaj pa imaš za pospraviti? Kaj gužvata? Kaj sem klele, obrl, tole poslike. Me sprašuj. Od kele, to, pa to še. Opa! Ej, zdaj si pa utrgali. Ej, utrgal si. Kaj delo prinesem, snemal, bo tudi lepo. Prost, tole gre naprej. A vi zastopite kva, nekaj, da ne sprejemate za lepo ure nič. Da to hrano vržem. Ja, ali te jasen? A taj povan. A taj povan. Kaj prihajajo si vse za sebe?
Ej, Klemen, pol ure nič ne spremaš, ker je vse polhano. Ne, 1 uro pa pol. Hvala lepa. Čau. And here's our favorite way. Oh, okay. Smile for the camera. Hello, sir. Scherzo. Verder doet dat niet,